gikorwo gikirehe hamwe atongoria matiganite kuma gitaro giki kia Afrika. Hindi-ini iyo mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni agithiete na mbere gucakaya maingi maria makoretwo magicongererwo ni ugaruruku wa riera. Ni ripoti yetu agitinda tukimathirwo ni mwandiki kana ti Maina wa Mucwe. Gitaro kia Afrika hari kuonania kihitaitano giakio gia gwikuria ni kinyitite Kigomano kiambere kia Ucejia wa Reira na kirekikira guku bururi-ini gitongorio ni mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto. Itemi-ini guetha kihonia kuri mathina maria magumagira gitaro giki makirehwo ni ugaruruku wa riera. This is the first African summit 31 years later. That this inaugural summit is going to be the stepping stone to the ultimate resolution of this challenge. Na kuona gitaro giki ni kiri unyihu wa iganda ikiringithanio na gitaro ingi ta cia ruraya, riera ria carbon riria riumanaga na iganda ici rio ricungagiriria guthuka kwa riera na gikiro kinene. Riu Ruto akiuga gitaro kia Afrika kina uhoti wa kurua na thina uyu tukira guciarithia hinya kumana na maria maturigicĩirie. Africa holds the key to decarbonizing the global economy, whether it is industrialization, whether it's manufacturing. Our future, 30 million dreams that can be fulfilled through climate-proof avenues of growth, and 30 million steps towards shared prosperity. Hinya uria ugiciarithio kumana na maria maturigicĩirie tugite wina uhoti wa kunina unyihu wa hinya gitaro-ini giki, kuona hinya uria umanaga na riua, ruhuho hamwe na mai ni muiganu wa gukuria ekonomi ya gitaro giki, ni hamwe na gukuria mieke ya mawira, itemi-ini ria kuhurana na gukinyaniria na itanya ria kunyihia riera ria carbon, tabarira iria yuikaine ta uhiukia wa net zero. Renewable energy resources are not just environmental necessity. They are the ultimate catalyst of radical socio-economic prosperity. They can fuel sustainable development, drive economic growth, create jobs, and also uplift millions from energy poverty, all while reducing our carbon footprint continentally and globally. Kwa muhiano, bururi ta wa Kenya gicunji kia 93 kia hinya umanaga na maria maturigicĩirie. Guku Ruto akiuga itanya inene ni gugikinyaniria na mwaka wa 2030 hinya uria urihuthikaga guku bururi-ini ugukorwo kiumana na maria maturigicĩirie na gicunji kia 100%. Our national grid currently operates at 3 gigawatts with 93% of that power being renewable. Our ambition is audacious yet achievable. 100% renewable by 2030 and a 100 gigawatt grid entirely renewable by 2040. Ugaruruku uyu wa riera ucungagiriria unyihu wa maciaro maria maumanaga na migunda na muigana wa gicunji kia 1/3. Ruto agitana kuri atongoria aria angi gitaro-ini giki kwarahura mihang'o ya urimi kuhetukira guthaitira maria maturigicĩirie niguo kuhurana na unyihu wa irio gitaro-ini giki, ari ni hamwe na guthondeka mieke ya mawira, undu umwe na kunyihia riera ria carbon kuhetukira urimi, kuona mimera ni hiukagia riera riri kwa wingi. Witness a 1/3 reduction in agricultural productivity due to climate change, a stark reminder of the urgent need for adaptation. Andu-ini ha Muthingi TV, riako ni Maina wa Mucwe. Ngatho cia mwanya muno Maina wa Mucwe ni tondu wa riboti iyo njega, na hau niho twagikorwo tukiruta kiuria gitu kia muthenya wa muthi. Ndikio hihi we woni waku ni uriko na murugamo waku ni uriko iguru rigi bururi wa Kenya ugikorwo ugitabania Kigomano ta giki kia gitaro kia Afrika, no ukiraniria nani kugerera mutambo witũ wa Facebook @Muthingi TV, ona ungikihiuka kwa WhatsApp ni